Fact check mizo channel Thil Duhawmloh in zawa in zibai vek ule. Video kan chan ma in khonga in kan video min lo thlir saksel turin le kan channel min lo subscribe sak cheu turin kan so ma cheu. Tunchum video at chuan Miss Universe Thlan laia Thil Duhawmloh le Beisei lo thleng Thawm nei deuh hak te kan thlir ho le dona. Video top thlengin min lo thlir sak cheu don nia. Pakhat na kumsang ni le pasaria Mexico rama Miss Universe Thlan nei ani chum khan Miss USA Rachel Smith chu frontrunners ta zinga thlantel ania ti chuan evening gown competition nei ni in hemi chum hian Rachel Smith chu chhuat ana nge a pheikokin azir lo zok ni atol thluhlok maya amai ro chu engma thleng lo ang mai in a thole ngala moi ta kanui chungin akal chhun zom zela mi puilom a hlo pha hle thunga tin top 5 a alang hial bok ama ang chia hian a kumle a Miss USA Crystal Stewart chu gown competition an nei chum thovin aron tol thuveli a thole chu tlemina nervous teuti a mela a shian ngala amai ro chu ani po azei hoin a in backup chakhop mai chuwangin top 8 a ain hlang pha ani Miss USA te pahni Rachel Smith le Crystal Stewart te tol thulai hian media a thoma chhualian hle a mission khat an mani deuna na mangpo an tam viau bok pahni na kumsang ni le pahnia Miss Universe atan an thlan Russia Miss Ozana Fedorova ahnuloka a title an hli sakle tak chungchang hi adot le tan chuan han soidon ta ila a final zana pokhan evening gown le swimsuit competition top veve in mi puite puina an duron berpol kha ania amai ro chu thlathum nuwa ozana hi Miss Universe lo ni to zong te zinga title an chu sakma sakper alo ni ta ani Miss Universe organization le co-owner Donald Trump ten at hanan soidana chuan Miss Universe ani na anga ati tura hlen lo wang ni in an soi a title hi sakani nuwa an komle na a ozana chuan Miss Thlanna tel lai hian Miss Universe na a duty ati nge ngai thu engma a shelo ni in asoya Miss Universe organization tenen contract an sign pon engma shilshiat anilo ati organizing staff that's one beautiful but lazy mel chama se thatchia anti deuh thlot maya ahnuloka ai o turin kumsang ni le pahnia Miss Universe first runner up Miss Panama Justin Pasek chu Miss Universe title an hlan ta zok ani amai ro chu tunthleng hian mi puide chuan ozana zokhi an ladu zok fana title hi sakani na chan hi soidan shang a ombok Russia kirle nu po hian studio album te ati chhuak hiala ama alarin Miss Russia Thlan an nei na apo jasha achang fova kumsang ni le som pakhat khan website pakhat Global Beauty sa po ozana hi the most beautiful Miss Universe in the pageant's 60 years history at Thlan le hialani pathumna kumsang khazakwa somkwa le pathuma Mexico rama Miss Universe Thlan na nei ani chumpo khan Miss Mexico top 10 na Thlan tlina nilo chu ayan tu mi puite anlung oilo hlom ema an thinrim chuan Miss USA Kenya Morti Chandevin an bu ta sup maya an hosto soilai ti boy thei khopin an lo bu na sa ani hetiang che hian kumsom palinu kumsang ni le pasaria Mexico rama tho Miss Universe Thlan na nei ani chum khan ama sabera kan lo soitak Miss USA Rachel Smith chu Miss Mexico ayat Thlan ni in top 5 na a ain hlang kaya entu mi puite chu an lung ni lovin azona nunung bertura po lai te chuan an lo bu sup maya zona zoni chung zong le a channa asoi chung zong hian mi puite chuan Mexico an lo ti chua chuti chung chuan Rachel hian zona chatakin a chang theiani Number 1 Tony Romo, your question please. If you could go back and relive one moment in your life, what moment would you pick and why? Anuan soidan chuan Miss USA Rachel takha an bahwa ni lovin US le an policy zok an dem wangani anti Palina
kumsang khazakwa sumkwa le paruka Miss Universe lo ni to Alicia Machado hi Miss lo ni to zong zinga azei ber pol tia tun thlenga an soi chin ania a han sevele akal re te hi mitatlungin semi-final round thum in ilna anne interviewa swimsuit le evening gown ate po khan a berni na a hauwek theya zona la achang thiamin Miss Universe ani tangenge ani kha ama ero chu Miss Universe ani hnu thlare lo te ya keji sompali vela yin arina apun bel ngala enre re punashiatin social media a athalak an thelar na sakhop maya heti hunlaya Miss Universe organization co-owner Donald Trump chuan mala in Alicia chu jima akalpuya cameraman somria chuang shwai lutin anma a chuan exer alak tir tarup mayani hethil thleng chungchanga The Howard Stern Show 10 Donald Trump an kumna a Donald Trump chuan Alicia chu eating machine ti in asoi nge Alicia hian hemi chuma Trump athil ti tir hi za thak ati in ti mol phona chikhata angaya ti chuan kumsom ni hnu kumsang ni le somparuka US presidential election ne yani chum khan Alicia chuan Trump akal zonga thu soyin in thlanna yalo ni boknen an lardun pha hle a Khovel News shangshanga te ti chhuani in Hillary Clinton pon Donald Trump abeitnan aron manga chumi hnuluka Alicia hian Hillary Clinton tan campaign te anei vele ani pangana atopera tan chuan kumsang ni le som panga Miss Universe thanna Las Vegas a anne chum hi in en haule ila hemi chum hian Miss Philippines Pia Wurtzbach le Miss Colombia Adriana Gutierrez te chu finalist te annia ho Steve Harvey chuan Miss Colombia chu chakzo kanga puangin Colombian mi puite chu anlom hle a akumhasa a po Colombia mi thau Polina Vega alawni to boknen antan chuan inti theina tham takani amairo chu minute ni letle maral chautia an ho Steve chu stage aron letle in result upon swal thu aron soima maya contestant te pahni ti ngai na shelo chu anding deuh top hi ani bera anuwa Miss Colombia crown chu lak sakle in Miss Philippines zok chu an khum tir le ta zo kani ani lala chang hian Khovel News lo hne ber ani chawa miten an sha chak ber chu engtiang che in nge Miss Colombia hian angai ti le khami hnu khan engtin nge a ti velani a ti lui ani ti pol te po an ombok ho Steve Harvey hian Miss Colombia le Miss Philippines te chu atok show a somve ve in pangai taka ngai dam dil na te aneya wanei thak takin inti boy zuina ero a umlem lawani ole khati chin khanile phot sela in ngai dante comment section lama lo sei ula tin kan channel min lo subscribe saka kan video min lo clear sak chin tu te chunga thinlung takin lom thu kan soya la subscribe lo te pon khongai takin min lo subscribe turin kan ngen sewa intan thungai nomle bengwar thak tak tak kan lo ti chuak zelanga video dot le in lo chang cheu don nia